हेलो देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः तत्कर्म प्रदान देवता श्री भगवती तानादिभ्यै नमो नमः ध्यायन्ति ध्यानपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि सुप्रसन्न सुवरदो हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि कृत्वा संकल्पं कुर्यात् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत् ओम विष्णु विष्णु अद्य श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषोत्तम विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सकलकारणसी ब्रह्मणो द्वितीयवरादे श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतवन्वन्तराष्टाविंशतिथ्रीताद्वापरन्ते कलो कलियुग सदोचरणे भूर्लोके वर्तवर्षे वर्तखण्डे आर्यवर्तैकदेशादेववर्तैकदेशे नेपालदेशे नेपालकाष्ठमण्डगरे महापुण्यो श्री हनुमान डोकावलिचरे तानानाम्न देव्याः मंदिर प्रांगणे पुण्यो षष्ठी श्रवणा मध्ये रुद्रनाम संवत्सर उत्तरायणे मासोत्तमे मासे शुद्ध जैष्ठमासे शुक्ले शुक्ल दशम्यां रिवोणदिद्वाद्यः श्री सूर्यः मिथुनरास्ते सूर्यवशे कर्णादेवसे श्री शुक्रे श्वेतादा राशिधांशेषु सत्सु एवं ग्रह गुरु विशेष विशिष्टा मध्य काश्यप गोत्रपन्न काश्यपावसने ध्रुव त्रिपुरापदस्य ब्रह्मवादे शुक्ल धनुर्वेद्याय न भुवन्ना वैश्व हम सपरिवारो हम सभक्तजन सहित सकुटुम्बादिशे सबन्धुवर्गाय सहित अद्यदिनं विशेषतः तानादेवी जन्म उत्सव कर्म निमित्तार्थं क्रियमाणस्य विशेष पूजा पूजन कर्म पश्चात् क्रियमाणस्य विशेष दिव्य आरती संकल्प पूजा अहं करिष्ये ओम यजाग्रतः दूरमुदैति दैवन्त मन ज्योतिघान ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अतः विविध पूजनं गणपते नमः गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वशो ममाहमजानि करधमा तवदासि करधम अम्बे अम्बिकेम्बादिके नमानयति कसनः सुसर्चकः सुभद्रिकां वीरवासिनीं गणपति सिद्ध गौर्यै नमो नमः विदगन्धक्षां सम्पूजां कौमार्यै नमो नमः ओम विविध पूजयामि पूजितोषि चमस्सोम लक्ष्मी नमः ब्राह्मण्यै नमः वैष्णवे नमः इंद्राण्यै नमः महालक्ष्मी नमो नमः गन्धक्षां सम्पूजां पूजितोषि चमस्स विव्यादि समाधिवाय नमो नमः भैरवाय आकाश भैरवाय भैरव भैरवाय अन्नत भैरवाय कपाल भैरव अष्टमा भैरवाय नमो गन्धक्ष सम्पूजां स्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तानादिभ्यो ऐर्यो केवलजे दिवाञ्जायं हे दिमरिवादमान हस्तग्रविशं वैनानि विद्वान् पुमानुभावु सम्परिवाद विश्वतः चंदनम गंधम सुगंधम मिलित पुष्पाणि संपूजयामि मालिकां समर्पयामि माल्यादि सुगंधिनी मालत्यादि वैभ्रो मया हृतानि पुष्पाणि पूजातं प्रति विविध पुष्पमालिकां सर्व विविध गन्धाक्षतानि विविध मिष्टान्न नैवेद्यं समयवति नैवेद्यं भक्षभक्षादि नैवेद्यं समयवति नैवेद्यं विविध नैवेद्यं सर्वयामि पूर्णधर्मं निवेदयामि ओम महतानादिभ्यै नमो नमः गन्धाक्षतानि संपूजयामि पूजितोषि चमस्वः नाभ्यासीदन्तरिक्षगो श्रेष्ठोर्देवः समवर्तः वद्यामो वेदिशा श्रोत्रा तथा लोकात् अकल्पयन्नः नैवेद्यान्ते मध्यवानि मुद्रावत् हस्तरात्समनियदलं समर्पयामि आचमनीयान्ते हस्तमृगान् द्रव्यदक्षिणान् समर्पयामि अथ दीपं प्रज्वाल्य ओम जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादायि सप्राणसमुखादगिरिजायतः इदगो हवे प्रदणं मे अष्टदशवीरगो सर्वगणगो स्वस्तयात्मसनिप्रदासनिपशुसनि लोकसन्निवैसनि अग्निप्रदां बहोलां करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतले गणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यादिवर्धन आत्मनिवेदनां यानि कानि पापानि जन्मादिकृतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणं पदे पदेः हस्तपरीक्षा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जन्येन जन्यवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकमहिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः या श्री स्वयं सुखिदिना भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतदेवं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतं कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वं तामृतास्मरिपालय देवी जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते जयतं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगति देवी नारायणी नमस्ते
देवी प्रमन्नादि हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगदोखलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी वायु विश्वंत विश्वरी देवी चराचरस्य इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम विदुर्लभानि कल्पद्रुतानि ध्रुवदानि दानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुजुगानि मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि शुभसन्न शुभदो अथ प्रदक्षिणां कारयित्वा यानि कार्य पापानि जन्मादिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे हरिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु अथ ब्रह्मणाय तिलकं कुर्यातः नमो ब्रह्मण्डदेवाय जगदीताय गोविन्दाय नमो केशवं प्रतिगच्छति आकृष्णेन सावर्तमानो निवेशैलमर्दं मतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् समारोह भक्त सज्जनबिन अब हाम्रो दिव्य सायंकालीन आरती शुभारम्भ हुन गइरहेको छ आनन्दका साथ बाहिर बस्नुभएको उभिनु भएको भक्तहरू